Teropo ya Mahikeng e ile ya ema tsi jaaka mabenkele a na tswalwa morago ga matshosetsi ya ditshupetso. Batho ba tswile go selo mo molong ba taboga. I don't know what happened. So right now so se nna gona sepe se ileng gore sa nkgatha se diragalang gone anong yana because lo tseo di diragalang ko di diragalang teng go ga ke tsore mo Mafikeng mo di re ama ka ga eng re ka 2 o'clock kana go setse go na le rashu go tiro management re tlhalosetsa gore re tswale. Why? Because no one knows gore no go tswala. Mayor wa Masepala wa Sedika sa Ngaka Modirimoleema Justice Makolo Makwa o gapetse thoko dipegelo tsa gore ene le maloko mangwe ya ANC a go tloetsa ditshupetso tseno go ikuela go gololwa ga mopresidente wa Maloba Jacob Zuma. Ga ke ikamaganye ka gope le dikgato tse di ka le ka go tlhakatlhakanyetsa baagi ba rona ba Ngaka Modirimoleema le province ya rona Bokone Bophirima le South Africa le maikarabelo a go meka sure gore go nna le tsepamo le stability mo community ya rona. Khabagare baagi ba re batlile go sireletsa teropo. Gona le ma security a hetsa go kubiwa mo ditirong ka gonne di company di change jaanong ba ithaupile gore ba tle go disa toropo le rona le di company tsa bogae tsa security tse di sa fiwang ditiro ba I volunteerile gore re tle go sireletsa Mahikeng. Sepodisi se tsweletse go ela maemo tlhoko. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.